NPYF wat langkat unit kalayo ban play ka office tamai hapo jong ka shnong daw advisor jong ka NPYF penusla block ba ra bok tung song hakini ka si la don ringkat na do president jong ka NPYF wat langkat ba piston rani bat ki dukhat jong ka ya kani ka office lawan ban play do ba ra bok tung song kumju ru ki kentin kirkhu kerdo ya ka seng na ka benta ban penklan shushu ya ka rukom trikam om tang hakikam san hima sima Henry kumju na ka benta ka imla khasalang hapo ka shnong ka thau ula ban shushuru bakadei ka sien ka badingkong ban yo ban play ni ban bo ika office hapo jong ki unit na pading ki shiphotel unit hapo ka jingkmi jong u kum uda advisor hadin bladep ban play ka office board saka jingele kai football bala penya dak NPYF walang khat unit haringkat ka jing sam ki dustbin kum shibenta ban te la kami ka jingkhot ka suba hashnong ka thau Ada puar ka play ka ni kap ni ribbon kum ka dak ka play ya office jong ka NPYF pa walang khat unit Bữa đây chúng có tìm nó phải trở lại bằng này. Lại office là không nhận, không chân này, không thành công. Một là em cái này bên tay cho cái này chút tên là hàng này vậy. Là đấy. Vâng, tại em office chúng ta giao mà đấy. Di tu dan saya kini first tu pada office juga NPYF. Satu lah suya, kita tak boleh kita dari apa bisa ha. Boleh tak ni mas tu? Awak boleh office ni apa? Para bên đây hiện chat mi cả. Dia làm play for khang bằng ear bằng play này cả. Meeting thì cái này office mi thế. Ulang kau cái dia cả có bà lại ya sender ya thâu dur làm ta cái cam bằng ya lại ya trace smart làm ta cái cam người ta yun. Thế tôi không có đặt cái gì mấy rồi cả. Jeng abang yang lah ekor dia bala tak boleh sebut nak dia pelapor nanti kerja dulu ia basam ruangan blok kerja dan juga klub dia betalang dah dari rumah yang kayu ni tak komen sebut nak usingan sebut nak lah komen sebab rumah kena office ni lại bằng yang terikam hiểm quá lại bằng lum yang lang lại bằng yang thấy được ini phải comment tentang parti tentang kata yang lang mana syukur tak sikit itu na play pada bawa harus kena office ni Yang boleh bala play tadi lah kalian menjumpai ke NPYF orang khatnya dia play gini ke office deh tak pernah kerja sukuman pokok ini dikasih ke peningkong dan unit bah pok jing charge ke jongai gini ki putli gini ke unit coba you ini dikasih peningkong bah emang ke joka office deh komen sibin nama apa pi ke target nak kalian ke jongai ujar amin sim nak por cukup por ikna semula ban train namun tak ke imlang salang ban train namun tak ke jingbiang berkam tam nam taka kalawai juga jadi kian sebelah kejungi hak senang tahu. Pi kata ketika kaba berkasih anglut nak kalian kejoga. So komen sibin bah long dia yo kum ketika lat ban play ni office. Pi kerja play office barabot teng dengan ajan election teng ben gong ba oh ya terikam suara election. Mulai kejing em ke office pas kalau kawai ke benta kabangin yo dan perlun borok kisdan. Pi kenapa kejing long mau dia kejing long juga sama teng ni jige pempin ba. Em kita tentang kita bayar ut ni lah, kita bayar kerja jam, kita bayar pergi skim, kemudian ban wakila klenti, kita bayar pergi skim ban sengkam senjam. Menyudai tangga taruh, mau pergi tentang em kerja, nak kalian kerja ki samla kerja kerja jik mau pergi wat jinglong jik em kerja ki mana sih. Dia tentang mau pergi channel kita kalian sukinya dah. Tentangnya kendi nak unit nak dari kendi nak kam senang kam tak penting em sebentar kita lah kan ni yang nak kalian joki tentang budak rat wah tentang boleh PM kita bro kita yang kendi cek nak kalian joki boleh mentah sini senang tentang em penting budak rat nak kalian joki mereka apa empat ke office juga NPYF okey bapak jingkit yang kesamla antara nak kalian kesamla baik kendi kita cek long plot mau tentang new budak rat banyak kendi mana ke office nak kalian juga kita kerjaan ke bawah orang pi borbor maka target kejumi kalau mbak kemudian ban penklan dari samla kejumi kemudian menteri ke imlang salang lada deh hak kanu gunung pentar lada deh mau inginnya durut hak bangin lomi kena samla kemudian ban kentong dari samla ada pau balik hat berpoin ban mau pi lada long kumtan deh ke biar mat bang yo kini kalah play office kebaki wiki pada samla jam kam mau pi bandawa si yang presiden dan yang cawat si yang cawat sekretari
haba MCAM ia pisini sipo office bat kadi kata ka bentar balong talong ka jikku bat ket bok kengan kalian jongaru ya kanika office bat kumji ru na kinong ket kam jongka unit barakawai jo kanika NPUF ba oblay na hai ka start ba kumbalayo bat form thamai na ka NPUF jo jingan hikam bala train na kalian pi te aingi na oblay ba yo cek president secretary member barakawai kiba yo ji sak ta education ka jongpi ba tata ka jing angmit ka jongpi ka bat train sak khan ban train sak hal na man ta ban ka ya ka lawai jong samla ne pa wan khat tiket bok kedua nak kalian macam IP buat kumji tu nak ke unit ini nak bawa lihat bawa boleh nak IP kedua macam macam kuku yang kecing tray cinta jadi bagi sekian minggu bah maju orang bawa way bateri stop bawa usok batin yo ya kita kadang kasong ketika jong pi bat ru ket bok IP bah ya tray stop nak kapor kam tam ayo ni nak jong ka office bawa pen kam hok nak ke office bawa kene kena kikam bawa kam nak kalian pi ya di sekolah mak ada MK 4 nak kalian jadi ya kendi nanga na phone nanga ingin ya berkat kalau man pentulun cucu di kita memberi juga samlah hari apa kan waling kat unit juga NPUF dan kalian juga ketbok kedua yang pisai sir mat kumji tu kerkukudo IP kita pijam jompi pendang ya biang hakikam pijam kakak kamai keji jompi mat hapor kalian juga keji jompi thank again kumji si kencing aja aku beli na presiden jangka NPUF kumji naik marah mai denang kan dan kalian mah kamu jika orang presiden juga klub jika orang membuat unit dokumen sebenarnya mah jika Presiden juga ni kesemua dengan baju nojung Kristen man dapat beriu barin ada kejabian buat kebahat sebenarnya mah ada kelihatan semua apa senang kalau buat bom penyu beriu kamu kita kelihatan mah orang kerja itu sekolah mah lebar ini semua ilah ilah sebut ke nak mentah labai jong kasino datang gini besok football. Cek. Cek. Kebal hidung kamu man pelum pelang ya kijabok ya kepingin ya plastik na beta takut ke subah apa senang patah dengan semua bantu penpau pendet mah ni sembilan seban ai kumlei kepang ya MNE jong mah ibala irap kepang na beta kena dustbin nang ba jong pesa jong ibala bok kosong ibada dalam ta ni dan ai suka bentuk beta kajing tempat mah jadi gini hapadit tiba iwan nang pos bertentu senang ban penduk pertama yang kena cepat berdengar hendak buat semua ini kena dengi ba yang mulai ba kejing alat kejing air nanti kejing iPhone rupi yang ikon pi jupi tolong ba kejing mut kejing pekat kejing tuan dengi mo ban sim ini kebentar berpetuk jadi tong katau dapat ya kebajak kumbalong kiri sini brother dan temen kena kedua kena dustbin kebentar ismu kena ngayak mesin susu nak kalian jangan gayut bat ni semua bergepat dah. Nanti sekemat ni kami pamah bakin aidang ya ketua bekerja di kudus senang bakin nak ban Kapten Dawan Hussein Semera Terti Ala Gedung Klub
Play thì cũng sang với và xin